رب عالمي دفد الشيرة رب عالمي قصور ما دفد الشيرة دنا في أزمون دا دنا في لبو تفجر دا رب عالمي رضايا خواه دفد الشيرة دنا بتشتين بچوك ده خزابا خواه دفد الشيرة دنا بتشتين كو ام نزانن رب عالمي دعايان دفد الشيرة كيجا روش كيجا وقت دیاره ویکینگ دعای ما قبول بن دوستین خواه و دشره دناو مروان ده کامنزان کیجا دوستی ویه رب عالم روجا لیلة القدر جی ده و دشره پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم کو دبیجه کو در رمضان ده افروش ده روزن داویدا وان ده روز دوان ده روزان دوان 4-5 روزان ده ما چکر خلاص یا مروایه دستی خواه بکن زار دویم بکن رب عالمی که چو بشارتیه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حیا کریه که روژا که خوده اشکره نکریه او بجه لی پیغمبر ما نخواستیه که عفده وی جوه نیمت ببینن نخواستیه که جوه خیر و حسنات ببینن گوتیه که دنا وان ده روژا ده روژا خلاصیه روژا ليلة القدر دنا وان ده روجان ده طب زانبيه كو ام بشرن ام خطا دكن ام خطا بكن ام دناف نزانيه دانه ایسا گوتیه کو دناف ده روجان ده روجين يك نه اجوت ده روجين يك ده ایروش روجا ليلة القدريه زانبو كو ام بشرن ام خطا بكن كائنات كتنوا روجا خلاصيه روجا نازل بونا قرآنه رب العالمين دبجكو كسك تنكو بخوازه از بدمه كسك دخوازكو خو خلاص بك ازوي خلاص بكم قلتيكو كسك دخوازكو كسك نينه بدا عفو كرني ازوي عفو بكم ملك ملائكات ايرو نازل دبن لسريه ارده ايرو كائنات كتنوا في روجا مهيمو في روجا جرينك دوی روشه دا معلومه ام وک هر روش ام دچن جزیک دو جزو خونه روشه کی شبو في روشه ام دو جزو سه جزیه بخینن ام نمیش دکن 4-5 رکعت ام زیاده کن بکن 10-11 رکعت ام تراویح دکن ام تهجد دکن ام هنک زیاده بکن ام دستی خوبت کن دعا دکن يعني تشتكو ام زیاده بکن تشتكو ام زیاده بکن بگمان تونیه يعني خلاصیه ما دویکو ام دستی خو بکن امش رب عالم زار بکن بگمان رب عالم گوت کو کسک تنکو بخوازه از بدمه کسک تنکو بلا بجا من عفو بك ازوي عفو بكم ايرو روجا عفو كرنيه رب العالمين قدر ددتكو في روجي جبو خلاصياته افروش بردل 1000 مهانه تقريبا دكيكو 83 سال عمرك زيادة ترى اب 83 سال دبي 83 سال دا مرف شو ضربه وكا افروش خلاص يا مروايه خلاصي بيجمان جوي روجي ملائكة إيرو قدرة تدقرن ربي عالمي قدرة بيخمبري ما قرتيكو تجي خو خلاص بكي جبو في روجي افروش روجا خلاصية افروش روجا ليلة القدرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ميت يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله شافي يا الله يا شافي يا الله شافي يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله. افروش روجيكا حقا مقدس حقا روجيكا بيروزه بردل ايرو بردل هزار مهيه يعني قوادر نجي مگو 83 سال بردل که 83 ساله اونها دبینن گلن رهای ایرو جبو خلاصیا ویروجه جبو مزگینیا رب عالمه کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کو ویروجه را گوته کو دناو رمضان دایه رب عالمه مگو ود شیره رب عالمه اشکره نکربو ویروجه کی جا روج دایه پیغمبر مجی کو هر وا حیا کر به روژه اشکره نکرد. لی ام دزانه کو دوان روژن 10 روژن داویدا. ام کار میشه کو دوان روژن کو
یک روش ده حساب کرد نه جو یا یک بگمان ایرو روژا خلاصیه روژا لیلت القدریه اما ایرو همه چوا ادا بکن ایرو همه فضیلتا ایرو همه چوا سود ور بگرن ایرو دوی دسته خوش رب عالمی را بکن که جوان روژن که ام زیده تر دعا دکن و حسنات دکن خیرات دکن جوان زیده تر شما میچه بکن دست بگه دا جیگو اما رابن در رقات ام بکن یا جم 4 رقات بکن اف روژه ام بکن 10-11 جزیه که مدخوان ام بکن 2 جزو متاجد کر ام ایرو هنگ زیده بکن دعای دسته خود دعای بکن ام زار جبو خلاصیه بکن یعنی نهاق زحمته کو مر في روجي جبو خلاص يا اخويا إلو ملائكة لسر ريه دنيا لسر ريه عرضه نهار تجبونه جبوته جبالكو ربي عالمي قدره تدزانه جبالكو ملائكة إلو قدره تدزانه قالين راح يجي إلو جبو خلاصيه هاتن مزقفتا درقاهي هاتن مزقفتا خليل الرحمن هاتن في أخا بيروس جبالكو الفيدري به هوشوی دا زیادتر مرف دناف عبادت دا و دناف طاعت دا مرف در باست که فضیلت روژا لیلت القدریه خد چیه؟ اف روش معنی اوه چیه؟ مرف چوا خو خلاص بکه چوا بردل 83 ساله به ایرو مرف چوا در باست بکه اینو می بحثا وانی کام بکن ده میوانم گل که هجاتن جبو و تماشوانا جبو که ام قدر وی روش زامش برکو ربي عالمي قدري متزانه ده ميوان مگاهنه هر دو ميوان هم جي عرفاينه ل جبو فضيلتا ويروجي گرينگيا ويروجي خود جوان نصيبه منش کاندن ایرو هر دو جي لمكان ما حاضره یک جوان ميوان مكو از باورم باش ناستكن مفتي خليليه ابراهيم خليله هجين تو بخيراتي در شواراتي تشوي باشي الحمد لله هوش تو راحتن هجای من خدا پیغمبرش راضی به امش گله کی باشن تبیلاته روزه پیشی منظورم به برابونیا بنره واماتن داویت تشتكي مساعده بكن از ببم از اوفاليمه لازي غورفا حقيقه از هر شف في امكان بينم از سيردكم ترتا كردي هذا جو راضي به وحقيقه ترتا ونهات الافرا وشرف دامه ام اورفاريان ام ورا ما بكي قيمتي وهندك زانو بو قصور ما منره و میوان ما بون اما و خدمت مراکر خدا جو راضی بس ام پجوا ممنونم خدا پیغمبر جتش راضی به خدا پیغمبر جگلن رحایش راضی به تقا مرق نکه والله میوان پروریه که وسادانه مکو اصلا یعنی ancak دوی مهده حقاس خوش در باس ببر الحمدلله çok şükür inşallah اون ممنون بوده çünkü Urfa'yı hakikaten per kıymetliye Urfa'yı ve elhamdülillah beni emkerine ام نام میوانی حضرت ابراهیم بله ام درگاه جامعه ورا وقصه ترکیه هر طرفی تین میوان ما لورا زیارت دکن نمی دکن گولی ما ماسیمت دایه بله یعنی حقیقتا ای کفران ندیه لازم ورا ببینه معنویاتی وی زیده الحمدلله çok şükür همش بی ممنونن ای شف جی و وجهی ما میوان کرد بله شف لیله قدره ليلة قدر ليلة شيء عربي يعني شف بله شف قدره يعني قدر قيمتي يبره يعني نا على العادة شبكة نا على العادة قيمتي يبره كذبه يا خالد به بله اتشرا بقيمة ابو استاذي من ابراهيم من ملائكة هيك قرآن هاني حضرت پیغمبرنا sebebi bu melaike'nin en mezidi man bu Hazreti Cebrail. Bele. Sebep Kur'an hani. Kur'an divi meki Ramazan da hat. Salede 12 mehane Ramazan bu. Bu mire, bu sultan evi mi? Sultan mehan bu. Bele. Vi şevi de hat. Şevi salede 365 şeveye. Ne şeveye. Ava şeva bu en kıymet yani kıymeti daha şeftinne ya Leyle-i Kadir. O du Kur'an'da seciyan da vi navivi binav dibe. Hece min malume evroş
يعني أفهم مه ما بس كده تجو يا سلطان يا زمان جبرك القرآن نازل هابيه ملائكه هوني ملائكه بو مزن بو ملائكة مزن ملائكة مزن ملائكات إيرو كهر وا مثلا قرآن دكن قرآن جي پیغمبر مرا نازل بو پیغمبر ما بو سرور پیغمبر يا لمكة نازل بو مكة بو پایتخت مسلمان پایتخت مسلمان يا جاكو وادي القرى يا جاكو هجاء من قرآن نازل قلبي مروا و چبكش مروا ها هو الحمد لله في شافي ان شاء الله ميواني ما يديش هنا ام دبن نوا سوري ام كوتشي تبيري ما ام ما بينك في مساعده بكلام واني صحبتك واني بكين ان شاء الله شو دردي ملفدر محبته دردي ملفدر بقدر في روجا ما شو زانبن اري شو امكتنا في دردي الحمد لله اما شو في دردي اما شو في بركته اما شو في فزيلته اما شو بهافدورا بلم بكن واما شو باربك شان في دردي دان چرا سالي تشوني بمره هناك براي مهابون كيكي مهابون مسلمان بون عمري وان وفات عمري وان وفانا كان حتى يروح بلكي سالي تي امجي تنان بلكي امجي نجيش بلكي قدر جيجا شافي قدر شافي في قدري بلكي سالي تي امكن نبينا ونيك سبوي ام قدر ام قيمتي بيزازنا برزان بل بله بيجو مان هجا ام صحبت خدا ممكن ام محبت خدا ممكن طبي بيجو مان تماشاوان نجا مگو افروش روجا ليلة القدرية حقا روجا كجلكي بخير وبركته يعني كو بيجن او تشبكن امي فان يكان جا امي بيجن بلكي از شخورا بيجم كو هذا جبو فزيلتا في روجي تلفزيون خو بقرن راديو خو بقرن قرآن بيروز بكن زار زار دعاية جي ربي عالمي ربكن كو برا عفو جيوه به برا عفو بك لي او كسين كو او امكانو درفت ونها ام بهفدورانه ان شاء الله امجي ام دوي دردي دابن ام تشوا خلاص ببن ام فاني كان خبرت ايرو ميفاني كيم ديجي هي او جي واعزه بخوا خباتك وخدمتك جبو دين اسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم كو قالك خدمتي زده محمد امين تشفشي روجي لقال منه كنت بخيراتي بالخضار بخضار سلسلة مراتي جايمة إن شاء الله جي باش راحتي الحمد لله خالق تعالى تابي في شابي مبارك جوارا جي بتون مسمانا جيارا إسلام عالميرا بخير بك آمين إن شاء الله وسيلة خير بك إن شاء الله شبكة بري عزيزة فرصتك بري مزونة شابي قدري وبحث كر خوجي ميجي قال كر خالق تعالى أصلا قيمة في شابي في مهيج مرد بيه أمك جوز تشزان منه بله دبي مه رمضان ورمها كبقيمته بدقرك خالد تعالى كو الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دبي كو القرآن الكريم دش مه رمضان دا مج پیغمبر الشان بله دبي مه دا بينا تغوتي بحث كري كو خالد تعالى جبي مه دا قرآن الشاني و مها بقيمات بيه بشرف بيه بله بشرف قيمته كل دبي مه قرآن الكريم بله ایجاد وی مهدا جی شب مبارک هنه تابی ایکم نا تماشان کی زانن کو وقت زمان شب مه daha قیمت هنه işte berat bu miraç bu ragayı bu ve şavana megi der baskiren vana gi eveki khoya eyku degeri davana tişekeye beli mesela berat çıma bir kıymet bu deve şevet Hazreti Teala Kur'an-ı Kerim bir top yakın şine tabağı azmin ev şeva bir kıymet be 15 Şaban bina kunzanın beli ve kadir gecesi ya şev kadri ji bina kunzanın şev gi şev Hazreti Teala'na ro şev evine meyvine ama va şeva çıma daha bir kıymet bu bir şeref bu cad Hazreti Teala jmeradı be yoksa bir kurzan bana deve ku Bismillahirrahmanirrahim inna enzelnahu fi leyletil kadr ما Kur'an-ı Kerim de şev kadri de mec peygamber aşan ve ma dereka ma leyletul kadr te fazileti kadri degeri kadri zani ehemmiyeti bir önemi ve çiye yani şu zanın Hazreti Teala cad jmerad be leyletul kadri hayr min elf şehr ve şev kadri الحزار مهي daha kıymete حزار مهي عمرك درجة عمرك درجة ما فاكرة جبوي وفرصتك مزنة غنيمتك مزنة أميرو جيشنكي أم خاطر حمدك الحمد لله كم جيشنا في شافي وجي پیغمبر مر حضرت محمد عليه الصلاة والسلام بكو أمر خاطر تعالى جمرة جو بحياتي خا بعمل خا جمرة بو
örneki hoş üsve hasene em jüre salat tatinin dua dikin و ji bütün alemi Müslüman aracı Halil Teala inşallah bixeyr bike. Amin inşallah. Hece min ez işte sual bikim, ez jüye sual bikim. Yani sualin tekniki ez bikim. Yani ev roş çima giringe, ev roş berdila ve çıkasa, ev roş merib çoğa xlas be. Let peşi avanda. Hakikaten ve roji dedilete da çi istikite ne ha? Çi istikim. Hazreti Ayşe got ku ya Resulallah. Ku ez bizanibim ku vaşa şevi kadriye. Ez çi bibir? Ez çi bibir? Got ku ya Ayşe radiyallahu anha. Ku bir ders yukarı çalışmış mı? Atı vakti temeccem ters, huzuri ters. Ders yukarının güzel. Estağfurullah. Doğruda aynı dibe ku nabi Hazreti Ayşe Hümeyra. Beli. Dibe dini ve se paya ki Hümeyra بعلمنا. Hümeyra çünkü pır soru sual persikis be Hazreti Peygamber cevap da Hazreti Ayşe pirakanra vaydugo. Beli. Vay pirakanra dugo. Digo tiye ya Resulallah açı bibim. Dibe Resulullah got ku bebe ku ya Ayşe. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yani çiye ya Rabbi te afkar. İnneke afu te afkari. Viş te afi insanın ket günah bikin ti wana af bikin ti viş hazdiki. Te hazdiki mezi af bikin. Te kelima ki pır xaş got. Je seyirci mara. Te got ku işef çişki televizyon melezyonu xa çişki az bikin ev bikin indik min bigrin vi bibin. Veya Hazreti Peygamber gotiye aleyhissalatü vesselam duayı viye. Em tebbibin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yani ya Rabbi afiyet hazdiki. Meci af bike. Çünkü em günahkarın. Em di günahkarın. Yani günahime ilk Peygamber tane dünyada be günahını. Yoksa çıkarsa insan hene mutlaka günahı var. Yani ki inşallah şöyle bekle inşallah. İnşallah. Vakti meci pır elhamdülillah. Hecemin yani ved ayako Hazreti Ayşe radiyallahu anha dibece ji peygamberi mera. Yani peygamberi me dibece ku hususi jibu veroje ved ay bikin. Vaya ku bikin rinde. Ama gajnevi yajvi gajnevi. Kur'an bukhunun. Beli. Nimej bikin. Teravih mesela teravih işev mutlaka. Çıkarsa Müslümanım her lazım her cami bir imamra, bir hocara, bir mellere, bir cemaatira nimi xay teravih bikin. Belki çünkü İhya'yı vi şevi götüre çıkarsa ya götüye hindiki vi ki teravih bikin. Teravih yani hindiki en az. Yani en hindiki vi kari teravih yapar bikin. Vakidin tükani tesbih namazı bikin. Hem tesbih namazı çıki çand haban bibin ne Seyda? Tesbih namazı. Tükani çıtı bikin. Tesbih namazı nafileye. De mezhب ماذا حنفينا ام روفه حنفينا شافعي حنبي ابراهيم ما هنا كان وانا شافعينا اما ام جي حنفينا سيس التسبيح تداهيه شو بيجي مثلا تذكير نمي بكي يا ربي من يذكر نمي تسبيح بكي الله اكبر تقو دو سبحانك لا تكي 15 جانان ببي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله 15 جانان ويا دورة فاتحة خان تزم سورة خان تدورة هري ركوعي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ركوعي ذا ده جانات كي ببي دورة بسمع الله لمن حمده ده جانان جي وانيد كي ببي دستي خان ناقلي ها دست برداية دورة تياري سجدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ده جانان جي الوردة سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ده جي ورا ده جي كنت الله أكبر ما بين ده جلسة ده دورة دار السجدة جيد ركعتها كده دبا حفتي بين جاران حفتي بين جاران صلواتيني شهر ركعتي ذكي شهر ركعت عندك شخص صلواتينية سيست جار سيست جاري تسبيح ذكي با تسبيح نمازي جي إيكو قانم بكن إيكو تانسيوني بيتنية شكو بره قوات دارید سجده که سجده در قافته عرضه که ده جانان به سبحان الله بلکه زیادت بیه بلکه قافی وی وفز به
بلكي يعني صحتي وإذا تشتكي ببه نا إيكو واني هاي برنك يعني تقول أزبيجم تشد بتشي نابه بلكي إيكو بايل مش بقنا نكبستيته في رجال إيرو رجال خلاصية دينا جيواني يعني قواتي خادقية سبرا بك ناجي قوات بقيجي برافو تسبيحنا مازي يتشخص قلت يا هيك شغل مصا اگر تو کانی هفته جاری بکه بله اگر کتنه کانی مهی جاری بکه اگر کتنه کانی سال جاری بکه اگر کتنه کانی یه جور ماسه عمری خدا جاره کی بینی بکه از بارم هر کجی وی کاربه وی بکه يعني وی بکه يعني و ایش ایک وقتی وی هنه سال صحتی وی شونه براوی بکه هنک برای ماجی دارن جامی مزگفته بله ملی ما بجماعت بوان را دکن یه خبر کی تنی نکنه بکه خطا ده اساسا وان میا نافله بتنی بتنی نه جماعتی بتنی لازم انسان بکه بله وی کنه بکه قرآن بخونه یک چی مری خو ام دکن بیر نک حقیقتا مهمه فنا مری ما باوی ما اجداد ما کال ما گیر رحمتنا نه چاوی وان ما چاوی وان جل وی روجیش چاوی مروه وی ساعتی دا ام سبا وانا چه قصه کانن عجب خیر بکن بله چند فقیران ام کانن صدقه بدن ام جیران خورخ سبا وانا ام سعنک شیف ام بشینن بای روحی وانا ام جوانا یاسینه کی بخونن ام جوانا کوانی وقت سیدم چی کانن بکن يعني خير خراج بتشد بيها سمريك يعني كان سهر قبري وزيارة بك فاتحة كسر قبري نكان يسهل ما لقى بخونه يعني ام جيت كم بمرنا بله ام جيت كم بمرنا بله ام بخون نكو سر مرني خواه مرني خواه كزاني ما يسهل ما بخ ساعتها توش هجام طبي يعني دبي دروين دنيا ده دبي يلانجي دنيا ده دروين اريوا راستيك تاني هي اوجي مرنه مرن بگمان مرم نزانه کینگ و هر کینگ کیجا چاخوره لید ناف حیات دا مثلا ام گلک جاران راندوو ددن ام گلک جاران دبجی که ام فلان ساعت فلان دره فلان دقیقه ام لفلان دره بله بناره جان ام خودگینه جان ام خناگینه لی هفدیتنه که ما هیه راندویا که ما هیه نه ام ساعتا وزانن نه ام او کینگ لکودر بام زانن لی نممکنه که ام خناگینه تشتكي الكبابين كيفن مساعدة هيا سيدا مجد كابي شوي قدري اندبين يا رمضان دا 27 بله يعني 27 رمضان يعني هناك عالم قلتنا كو اخر يعني 10 اواخر يعني 10 رمضان باشي هيا 10 بله كي جان كو وحيده يعني 21 23 25 29 دواريان دا بگرن بله چرا گوتیه که حضرت پیامبر نکنه بگوته کسین olarak yani bir بجا افروجه var roja nola مرنه یاد بی که انسان که زانبه که کی جا بمره و ona göre حاضرگی بکه مرن نه زمانی ویتنی زانیه که هر زمان هر آن که کانا ورم مرن هر آن که گروی حسابی خوابی کی یعنی 5 دقیقه شونده بلکیجی işimi tamamen. İnsan zanı biya ve evi خوا تدارك له عمري خواني تي درباستي نورا عيني روجي ليلة قدر ليلة قدر جينا باليه كنت في حر شفي حاسبيني كفايه ليلة قدر هجام ام صحبت خداوام بكن في 5 رازي به مالتا اوا به امين جمال كي رات كفني روش كما ميراجونن كيكم زافر ازوتنا يعني يلو ما تشتكي نو بكن ازو كيكم زافر ام حتى نسمع من الدعاء كي بكن شيء يوصلوا جبور روجا ليلة القدر جبور في خاطره ازوتنا وكما ميراج التكبيرات وصلوات بنا ان شاء الله اما صلوات ان شاء الله بله طبي بان صلواتكم عنددن وصبح حسبنا ددو صاد اياندا بحسبنا او ام بحفدورا ام في الصلاه والسلام بحفدورا ام بيجن كما ميراج دكا كلام كم صلاتي خو بيجن
شواوا بمبارك به ام في الهی دکن بهانک ربی عالم في روجه ذکریه بهانه کنا مروا خلاص بکه خلاصیا مروا بگمان جبو دعا حسنات خیرا نمش قرآن خواندنا قرآن بگمان بوان یکایه ام في شوه دکن بهانه بگمان خلاصیا مجی افروجه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دویجه کو من چقدر دخواست کو از برای خواب ببینم من چقدر دخواست صحابه دویجن یا رسول الله ما ام
نبرايتنا دبجا ون صحابي من ون أصحابي من براي من قت من نديتنا جمن حزكرنا أو براي من أزقلك مراختكم عم بفيلم إيرو أم في الصلاة والسلام أم دكن بهانه جبو خلاصية وقت الدعاء أم بحث بينا إن شاء الله أفروش روجا ليلة القدرية أفروش روجا قدرية ربي عالمي قدرية تدقره جبوكو تو فخلاص بكي ملايكت قدرية تدقره جبوك أورو خلاص بكي هجي من هذا اشتب برسم معلومة جي نازل بونا آياتنا راد بيجيكو سبب النزول Evet. يعني آياتك نازل دبه آياتك تخواري جرات بيجيكو إلك سببك وهي آياتها ليلة القدر سبب نزول كرناوي سبب ويشيكو قالوا هتا خواري هاتا خارم طبعا نها ما قلت يا شبكة فري عزيزة فرصة جمازنا إيش ما شباب قيمات بو بله چی ما في قيمة يوزو شبكي شبه خليه تعالى بله ما هيجي إيوينا زمان إيوية أما يكتش بتشتا قيمات بقى إنسان جبرجايا زمان جي مهاجي شاف جبرجايا في عمري مع عليه الصلاة والسلام بحث قوم بلدك أمتي بلدك بني إسرائيل هذيك عمري وانا دريج بنا بله عمري خاي بري دريج بنا دبي وانا في عمري دريج دا بجيبوي خديت على حرب كرنا خدمت كرنا ولغي كرنا يعني صادا جفا إيشا كرنا وقتا کو پیغمبر من صحابه خارا تي ويچاره مسلمان ويچاره دم صحابه ايكو پیغمبر مدینه او مسلمان صحابه انا جوارا گوتيه کو فا مثلا جوارا گوتيه بني اسرائيل ورغات كره صحابه گوتيه يا رسول الله ام ناگنا وانا عمري وانا درجه عمري درجه كنا ام الوي ثواب محروم بمينا هناك واني اودبن لسر يعني محزون دبن يعني بني آدم نصر نعم بني إسرائيل بني إسرائيل و طبي عمري وان درجة چند 300 سال نصر وانا اطاعتي واجي برد بيها اطاعتي وان ايما حجتي حفتيها چه حجتي شيز جيتنا شيز تو بنجا نعم امسكي طبي عمري درج بعمل صالح بس عمري درج بعمل صالح بخاش عمل صالح جكرنا ورا صحابه قلت غازي كم يجي والبكره فرصه مثلا دس مكه تا سيرفي خليه تعالى في سوريا دشينا سوريا قدر ثلاثي دشينا يعني چه بيه خير من 1000 شهر 1000 شهر چی غزه 1000 مه 1000 هجام چند سالات کیه ما حشتي سيداي مگو 83 سال حشتي بدلي وياه 83 سال چارمه من جمارت 83 سال چارمه يعني تفي شفي كنت يحيى بكي نعم يحيى بكي في عبادتي بكي بدلي وي سان كنت 83 سال عبادت كليا هجام خدش تا راضي بتبعث حضرت عائشه كليا كيراك في هماري ديامه ده حديث هداجي مكسرونه پر شور پیغمبری من نقل کریه خودش صحابه گیر راضی به صحابه نمی‌اصل سنت پیغمبری من حدیثی وی امناد عالمین حضرت عایشه دوی پر حدیث روایت کریه نقل کریه جو پیغمبر پرس کریه گفت یا رسول الله ام بگن شفیع قدری ام شو دعا بکن ام گی مرات کنه یا پیغمبری مج علیه السلام گفت شفیع قدری گفت ده روی پاشن دا بگیرن بله مهر رمضان ده پیشی رحمته 10 اواخر 10 اواخر 10 ده بله اواخر يعني باشي سوني وي تحروا ليله القدر قدر بگرن روی ده روی پاشی ده پیشی رحمت بو خالت ان شاء رحمت حال مگیا کربه ده اورته مغفرت ان شاء الله مغفرت بونه ده پاشی جل عذاب لجهنم بفلتي خلاصيه خايه قلت كون بقرا في شافيسه بدعاء بكن خوجام قلت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب تلعافي حزكي تعفقاني تعافي حزكي ماشي عاف بك ماشي عاف بك في بكي زماني بكي جا يعني عربكي بكي تركي بكي كرمانجي بكي فرق يا خدي تعالى جيجي فعندك وجوابك بديكي وذاتا القران الكريم ده خدي تعالى دبيكو واذا سالك عبادي عني فاني قريب اي حبيبي من كل ما برس لكنا من لتا يعني ام شتو دعاء بكن ام دنگ خراكن ام دنگ دزي بكن ام برو بشاف كي شتو بكن دبيكو فاني قريب اسبرنيس كواناما
يعني أجوان بري آخر برا يترك الدعاء بكن كمان يعني أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني يكيك الدعاء بك از إجابات بكما كهامر ما عليه الصلاة والسلام مهر رمضان دا پردها عبادت دکر özellikle sayın hocam او ده پاشی يا دبیکو هم ایزاری خاگیر دا معنی وی لوقت دنه پرتر شف عبادت در باسکریه رو به عبادت به عائله خارج مری خارج زارزش خارج گوتن ویج بکن وانا جرات كده لازم امجي في شاف عزيزه فرصات مزنه ام باف ام دي لازمك امزاري خارج هشيار بكن يا هناك مسلماني ما بله هناك مسلماني ما دفي دهر وينضد كافني اعتكافي بله يعني خدش وانا راضي به اینا کش ما مجي گناه کی خلاص دكنا اجي سنتك سنتك برمزنا او سنتي اعتكاف اي وانا بني برايمن وانا هم روجينه هم ماهي رمضان دانه هم دي اعتكاف دانه هم قرعين دخولنا هم خير حسنات كنا خدش وانا راضي بس بش حظك مش وانا فا يكي دنجي وعايزي ما مدامين خوجي ما جو 10 اواخر فاسون يعني ده روي باشيني ذا مازين ده حزت جبرائيل دهات قرعين زي السيرة حتى داوود دخل حزت پیغمبر عليه الصلاة والسلام وديناميشتك عمدين مقابلة حزت پیغمبر دخان حزت جبرائيل وتعقيب ذكر وان مقابلة شيء يعني هف تعقيب كرن يعني نا بر هفن مقابل بله يعني بر هفن عرب كنت بعرضه يعني عرض بك حضرت پیغمبر دخاند قرآن کی ها سانی که رسول الله دکه وفات بکه دجاران خان قرآن حضرت فاتحه دا حتاني سوني جي خان حضرت جبرائيل يعني وي اوكر ها كنترول بله كنترول كر إنا أنزلناه إنا سيدة عربي دبي أم خديت بي أم إنا أنزلناه في ليلة ما وي دبي وي يعني هو تيا وي يعني وي اشتوي تيا ترى نقول يا إنا أنزلنا القرآن ترى ما قرآن نقول يا بنابنا ما نداني دبي إنا أنزلناه القرآن حركة ثانية شرات نبي قرآن ببي مثلا أبو جهل حركة ثانية نبي أبو جهل قرآن هذا الباص نابه أما كتبه هو أو ملات فهم ذكيك ويا أبو جهل يعني أبو جهل واجي قرآن إن أنزلناه هذا شنا قلت يا أم ما حاشا هذا يكي زيادة ترى حاش دبي أم نقول يا أس أم يعني فيات شنا أس أم يعني فا بوي تعزيمه يعني فا تعزيمه القرآن ده چند جان هيا كو خديت بي إني دور ده لازم أكو جان خديت بي أس أما لفر دي بي أم جمالة درزك مزن هي أصلا درزك كي برمزن فا برمي ما فا إنا أنزلناه بوي قرآني أم سند كير زانش که قرآن دوی شوی دهاتیه و شوی وظیفه پیغمبری میجی başlamış kir ne var ki و شوی قرآن هات açıt ki bebemet ki sonucu soruş var ki bebeme mime hazırlık dikeme sebebi hazırlık dikeme peygamberi hat Hazreti Cebrail bu mezili melaikan ve şeva bu mübarek Kur'an dest medaya her tişki birinde çekeme de şuri خود تپر کلمه که خودش در راضی به تگوت وی شوی امی حابکن قرآن ام دخونونه قرآن دکویه مجی میا و قلبی میا و چغید به یعنی قرآن هات حضرت جبرائیل هانی حضرت پیغمبر جمره انزال کرد وقتی که وفات کرد گو هل بلغتو مجوره تبلیغ کرد بله مثلا قول تمام تجمره تبلیغ کرد گو اللهم اشهد یا ربی من وظیفه خاکرها كنت تجمرة أمريكان من جوا إنسان را قط من جوا إنسان را قط إننا شون دا أساس يعني شتو كلمة وي أسكوماجين يكان بما فولكلوريك بله فولكلور چیه و فولكلور يعني جالري ام جالري ها بله مجاز فولكلوريك هواي في دركفن قرآن أم دكين حياتي خدا
عندكين قرآن شنو بيا سامتكين وي بكن أم في مجبورين يعني القرآن الحياة تاخذ تطبيق بكن تطبيق بكن ام بكن قرآن بكن يوسع. ري زانكي نفسه ام بكن ري ايش قرآن تا قرآن اشترى جبو بيا خلاصية. كو فائز مخه زينك زنا مكة حاشا فان تتكي فائز بخي دزي جينك. دزي مكة دزي يا دزي يعني هرسس Hocam Dizine- nahasa şorete seydam şorete de hengif bibirim. Hengif de ben. Hengif de ben. بله بشكل ذكرن هم قوانا بهاي لوما Şekil sünniye zararlı hengif faydalı. Şifa inşallah. أنا أسف Demek ki yani emdöne va şeva çıma bir kıymet bu, bir Kur'an-ı Kerim kıymet bu. Aslında Kur'an-ı Kerim jiboy şeve natiye, jiboy mehe natiye, jiboy erd azme natiye, jiboy ki hatiye, jiboy me hatiye. Jiboy insan hatiye. İnsan jiboy pe amel bekese madden maana mezin be, kıymet be. Kumari tego da seydam go ko hem Kur'an hem ji peygamberi me ve şevi hatiye danine. Mehmet Emin hocam siz çek iştara bejim نها معلومه ام بحث ليله القدر دكن بحث في روجام جرينج ومهم دكن كو جبو خلاصيه دمر توبه جبيرانه که اف روجا توبه جي يا Yani Nasıl? bina teguti ko peygamberi me gotiye aleyhissalatu vesselam hadis khar gotiye ko men qam leyletul qadri çiko fi şefi qadri bi ibadet derbas bikese iman ve ihtisaben غفر له ev evaha ya sayın hocam Aha. istisna ya eko iman bike ve mehe ve şefi çito yani ko va şefa kam azize şefi Kur'an'e jiboy hatiri khadi Teala ne jiboy millet yani وفي حساب خارج مكافات خارج حساب خارج الخادي بقلمش بكاسة احتسابا بله غفر له ما تقدم من ذنبه قني خاجي في عف مغفرة دبا شبكة مواني مزنة يعني خدي توبي ما وفي شافي داز زيادة أو بكاه اما شو توبه بكن فمش غفر ده استغفر الله ايرو العظيم ايرو نها مثلا قنم herkes فهم بك كسه كي گزارو كي بچوچك بش كم صز زمانه كي صز زلال ام بش evet اما شو توبه بكن توبة اما شو خلاص بكن herkes خناص دكاه نورك بله كرني خلاص. خزانة كرني خزانة كانوا خزانة كم بتشي زان بتشي كريا زان ما بله هذا شيء بيزانه خو امشي بسري بكن بعاشقي بكن خدي زانه ازوي پیشی دکه د قلب خدا بیم که ویا ای که دکه من نرنده از پیشمان اگر کتکی کانی بکیسه تلکی چاف برای چافی تا حسش وارد پیشمان بیو بله برای یک وقت و در واشتر نیری کتکی بگیری تا گناه کریه گناه مزن دخوازه خواهی عف دکه خوازه خواهی عف نکه گناه مزن غارانتی بیتنه اما گناه چوچک اما افضاست تگرم گناه مایی چوچک داره بله اما هنک شف هنه استادی من خواهی وانا مبارک کریه امکانن حاشم خورن و خالق ما امکانن تچرا فی شوی تجی شوی دن تا مبارک کرد تچرا مکه مبارک کرد Diyarbakır veya Urfa'yı mübarek nekir. Mekke mübarek. Valla bu Mekke'nin aslında. Bu Mekke. Bu Mekke. Ama hadi kiriya. Roy ini mübarek ya ne? امکانم به روی دیشمی چرا مبارک روی دینی و تقدیر خدایه خدای گویی که واشه وانا مجوان را به واسطه پیغمبر را مجوره گوت واشه وانا فرصت ببینن و توبه کن دید که چو توبه کی واسطه نلازمه بله yani aracı ne lazım aracı ne lazım اتكون بمم محمد امين خوجي اتك توبه كمش منها نا هذه كلمة خاندا دبس برنيس كوانامه إني قريب يا أوي شاه دمار الشاه دمار هيا حتى الدرك ده بيجيك از قلبي وجهي يعني قلبي وجهي زي تظن سكي قلبي ولا شيء قلبي وجهي از بيش نمت طبيعي نيتي ما قول نيتي ما عملي ما ده يلا مش يا نيتي ما أذكر بي يا ربي حقيقة بالندامات بشماني يا ربي السوز dedim از جارك انت كيف لك از می گناهید که نک کبایر خجا بعد توبه نصوح جبران وين توبه نصوح استاذ من تعظيم بالله والشفقة على خلق الله و جمله پرمیم از پرفی جمله از او دیگه تعظیم بالله چیه که خدای را تعظیم بکی مزم
و عبادت ما گینه بوی خوده البته نمی ما روجی ما زکات ما فطره ما ام گین بوی خوده هر تجبوك ام بكفن جنتيه ويا بوی خوده ويا از مجبورم سبب منه و امر تعظیم بالله و اما دوامي ويدا دبيكو شفقة على خلق الله سبب كم وقتي تربيدا وقتي حسابي هلا ولا مفتي افنده هلا ولا تا قلبي انسانا تشكان خدي خلق كربو تا چرا قلبي ويشكان تا انسانا را معاشرت ترند كرد تبي انسانا را رابوي رونشتي تا قلبي وان تا بشكان تا فايز خار تا نظام اشتفا چیه و نه عبادت وانا و معامله ده معامله داشی ام لازمه گوره قرآنه عفوا بپرسور کرد استاید می جواب را شده کرد سیدای من تزانی وال فرانسای مهک بره و اوک باسن توپلانتسیا که کرن و ایچه دا جمهور باشخانی وی کفشی هبون امضا کربون گوتنه که 300 آیت جو قرآن درخن جو مسلمان رد بینها گاورج من رد بینها دبین 300 آیت جو درخن ام قرآن و اینان مشکل یوا 300 ذاتن آیت حکم آیت احکام آیت ام دبین آیت احکام حکم احتوات کیا وانا دوی درخن شون دا لیوی چه دمینیه که انسانان تا کشتیه به حق تا انسان کی کشتیه قرآن مدبیه که تقوی که انسانی کشت به حق تا کشت تا سان که چه قصه انسان هست تا گیان کشتیه تا کائناته تا انسان کشی تا فلتان تا خون دایه تا ارگانی تا وقتی تا او کریه مثلا وقتی وفات کریه شون دا اشتا قلبی تا دستین دینه انسان کی ببرگه کی سانکو چه قصه انسان هست توانا گی خلاص كده ثوابي بيدستيني هجام طبي ربي عالمي يعني مرف مثلا تبعث فرنسا كر يعني كو مرف زانبه قرآن دا چدني بسينه اشتوانا زانبه وارد بيش مرا جبركو اوجي زاننكو دينه محقه زاننكو قرآن حقه زاننكو قرآن يعني نفساندنا وآيات وبرديلا ب100,000 ساله او درباس بفه لو ما تبجين كو برا نفاق تاخن نافا وك بجين مسلمانا برا مسلمانا اللي هفدو بخن برا شر وبفجون دا مسلمانا دا هر تم دوام بك ارمانجا ونف جراني كيش باش تزان جراني ما تشيه جراني ما محمد امين خوجا جراني ما مسلماني السيداي من مسلمانا ما خاطاكر ونابينن يكون نمسلمان واتكو از خطا دکم لبه دنرن دبین و اسلامیتی و وایو مسلمان از گناه دکمه بله گنی من اما گناه کی تیجی دکمه نه اشتا تلفونی مد بری مد یا او دکنه نه نقلا یا این دکنه نه چه هر طرفی کو گاور ببینی کو حرکتی ما نوی میشه مسلمانگی نابیه جمعنا نابیه اشتون مسلمانان aynı يعني حركاتي خو لازم هم دقت بكر شوري ما لازم شوري مسلمان هم به شوري ما وعمل ما يكبر عمل ما لازم عمل مسلمان هم به هم دكي هفده بخبتن يفا يقشميش ما دبيه حضرت پیغمبر رو که هات عليه الصلاة والسلام ام كارا بدنا نه ام تفناج بيجي سيداي من هات تو چارشي نيري كو يك جنم دفروشيه جنم و دستی خود کرده چوالی بنده هنک اوه که درخستی که ای بنده شله گنمی بنده شله گوفا چیه؟ میره گوفا اشته باران ریخست نظام چه ریخست و ای که مدخبتین یا ای نجمه من غشنا فليس منا من غش فليس منا ای که یعنی دخابینی همه و نجمه باشه واوی شل کریه اینها کفرات تخمبنی درانی ماجد سكينه برنجي جورة دا كفر يويجي جورة برنجي دا لازمك مسلماني درس سالم حسابي في تركيز ويا حالي دين تستوب بدي بله يا استاذ من هجام طبي ام باسا وقت بيجن مسلمان كيكو خديه تقوى يعني انسان كيكو متقي به في شافي كشوز بده دبي يشف صوز بده ليه
بیجه کو جاره کدن از وی خطای ناکم دوی پیشی شخورا بیجه شخو باور به پیشی خوی اخنا بکه پیشی دوی خوی اخنا بشه برکو خوی اخنا نکی رب العالمین مزع باش زانه قلبی مرواده چه هیه ازانم ابراهیم که مدینه نیست کن در قرآن ده سیدای من آیاتک قد تشكى دبيك استعذ بالله لما تقولون ما لا تفعلون دبي هون دبن وبخل ناكل هواني مبل بيشي تكي كنت تكي ببي تكي بيشي بخبكي دورا انسان را تكبني لك محمد امين خوجا فايز ناخيه سربست ببي كو فايز بخون فانا محمد امين خوجا كو فايز بخون كارش برا ببي كنت بخون امیچرا نه بيجي تراناك يعني فايده ناك لازم يكون جای مالا و مسابقات خدا هم بکن این روز که نگون مهم و گرینگه در هنر من نشه خانم کاری در و نشانی مبدی کسی نورفای کسی راحه جبوکو و روزا مشرف جبو و روزا کو فضیلت و باش صانبن و خلاصی آوانه باش صانبن کو خلاصی آوان افروجه من راحتنه قول خلیل الرحمن وی باجار قدیم و مکان پیروز مکان حضرت ابراهیم صلی الله علیه و سلم مکان ایوب پیغمبر فوجبو کو و روزه قدره و روزه زانن اوجبو و روزه خو خلاص بکن نها لوی آقا پیروز لوی درگاه پیروزن حتی لبندا فطاریه بن اول و دره پشت فطاریه جه اول بره خو بدن جامعه مزگفته جبو خلاصیا جان خو جبو خلاصیا مال خو جبو خلاصیا امته جبو خلاصیا کو او بکوین جو آگره جهنم خو خلاص بکن کو اف روجی پیغمبر مهر و گوت کو داویا وان روجان او جی خلاصیا جو آگره جهنم ان شاء الله اف روجی و خلاصیا ما فخوجی مجید سکی دخونی از وی ببین صلاة هر روتي خواندني فيا دور في هيا بله عادتك قصير من بين السبي يعني فيا عم دور في شفير بين فراشلخ كذا يعني سيد ادبي اللهم يا فارج الفراج محمد خوجا ما قلت كرب خونا ويا يعني دبي يا ربي ايكو كم مسلمان في دبيسه دبي يا ربي مسلمانك تنجيدا يا كتشي دردي وي هيا يا ربي وي فرز بك فكا يعني دردي وي راكا يعني في سابق المسلمان الدنيا كنت بيسن جويرة الدعاء بكن والسنة أورفي تاني هيا ما شاء الله اللهم يا فارج الفراج ويا من عنده مفاتح الفراج ويا أمة محمد يعني أمة محمد رحمه الله لمن دعانا كيكو جمرة دعاءك خذي رحمتي جوام ده ها أفان هذا خوجي ما وي في أم نقول في دبن فراش لخ هجامن أم فرد شكي بيجن برا تماشوان نبيجن فينا آزان برا فطارية خو نكن لا آزان فراجية يا ما فراجية يا مروما مو فينا عادتك ورفاية لفيدر يجيبوك خلاصية كسين كو في نهافي دنجي ببيزن وجبو خلاصية وان خلاصية أمتها بيخمبر يا إن شاء الله خلاصية مالتا ما بيجي من صحبتها قدام كن تماشان جمع قو إيرا جاره كي متشكي وصا بكن تشكي وصا خوش بكن أزو براكم مزافر معلومة أم قصيدين شبو أفروش روجا خلاصية ما قو أم قصيدين أم لاويجان أم إلهيان دكن سبب صلاة سلام دكن سببكو برا بكبت دوسا دعايمه İslam gelek tüşerini evin adır. İslam gelek tüşerini. Jikerbate em dil birinin. Tüye ronya çava em vedeni bitedibinin. Ger şirini es ferhadım. Es te zina memenadım. Hatta bimrim tebernadım. Tikim serte o bizmişim.
شیرینی شکر باtem dil berine İslam gellek düşerini şker batem dil berine Tüyrona ya cava emredene betedebine Tüyrona ya cava emredene betedebine Ger şirini ez feradim ez tebzinam eminadim Ger şirini ez feradim ez tebzinam eminadim Hatta bimrim tebernadim Dikim serite hüznü şine Hatta bimrim tebernadim Dikim serite hüznü şine Zünoşimbe şevoroje Cergo kezebim de soje Zünoşimbe şevoroje Cergo kezebim de soje Dilgire gere doje min di bela kes nebine dilkire gere doje min di bela kes nebine İslam tu İslam tu evina dili ruhu cano jina dili dermani birina dili dil teteni dahawini dermani لسان تجردا بيت أمان دني بردا ما رش لسان تجردا أم يوسف دبيردا
كروان مدرينا أم يوسف ببيردا هيا كروان مدرينا İslam em kurbana tebin can fedai jina tebin İslam em kurbana tebin can fedai jina tebin babu bira kestüne مرات بميني بابو برا كستنا بين بس مرات بميني بيجمان ام لاوجا بيجمان ام قصيديان ام الهيان دكن معنيكو برا دوسا دعاية دابه برا دوسا خلاصية دابه إيرو روجا خلاصية ربي عالم إيرو قدرته دقره إيرو قدرته دقرتني ملايكات إيرو قدرته دقرن ربي عالم شوا قدره پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرت إيرو ربي عالم قدرته دقره شو كنت خلاص بكي ما افروجه جبو خلاصيه روجا خلاصيه ما افروجه افكسين كل برغولا خليل الرحمن كومبونه افكسين كواتنا فيدرغا بيروز مقدس بيغمان جبو خلاصيه هاتنا جبو خلاصيه دبي ام تشبكه جبو خلاصيه رب عالمي ري وريبازا البت نشانه مدايه لكسكي كو قت نظان بجي ترى بيجيكو يا ربي تعفو كاري تجي عفيه حزكي نجي عفوك أبي دعاية بس أو كسيكو قلبي ويدا بيجمان حسكرنك هبه بيجمان ده قلبي ويدا ترسك هبه بيجمان ده قلبي ويدا كو بيجي از إيرو روجا خلاص يا منه إن شاء الله إيرو روجا ويا إن شاء الله روجا تي خلاص إن شاء الله هجي من طبي دمكم مرف دعاتك مرف جبو خواه البت مرف دو خوازه ام بشرن ام جبو خود خوازن لی آیت که میدید از خوازم که محمد امین تبرسب دی هجام تبرسب دی فرناکه یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ربي علامة ورده بيجيكو او كسنكو ايمان آنينه جخوده بترسه انا ام هم ایمان ایکوش خودی ترسیان را به هف رابن ایکوش خودی ترسیان را به هف رابن یعنی کسی کو به صادقان را به هف رابن اره صادقان از فی خوازم ویشتیم یا رب عالم امش رب عالم حسلكن یا چما مش رب عالم بترسل تقوا نها تابي تقوا دبر آيات در باسته به همان سری بقره سورسی خالق تعالی دبه که الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين و قرآن کریم جی انسان متقی را شاندی یعنی مسلمان را شاندی پس متقی genelde millet ورگات تعریف ترجمه ده کرده به که لخادی بترسه نه اصلا نه ورگا ادمی که تقوا او شخصی که هشیار به او شخصی که حال خرابی الگنا بپارزه حضرت عمر پرس کرنه گوتیه که تقوا چیه تقوا گوتیه ما او ریه که بمشی ریه که بستری ریه که تلیکه الهستری خواه بسه تشتو بمشی گوتیه از فیستانی خواه توب کمه کنجی خواه توب کمه برا دمرا نره گوتیه اشته ریه دینجی ورگانی صراط مستقیم الانسان که لگناه لحرامیه لخرابیه خواه بپارزه او متاقیه تقوا هوا یعنی دبی که خشیت بخوف خالق تعالی که خالق تعالی او نعمت دائمه ام خلقنا رب مایه مالک دنیا دیه هاجبوی که خالق تعالی جمع نقهره تا انسان کلی که حس که نغازه که اولی بقهره اوجی ترسه که اما ترسه که می نکلی بروی دو ترس های که
انسان دروه مثلا شیره که مری دروی شما از ضرر بمده اما ترس هيك ترس كمري يكي برلي حسبك يسمى نغازي براو دست مهره بله مال اولاد پیرک ما پیمه ایمان ما نعمت ان مزنجی هدایته ایمانه ها انسان جی پر لخاطب تعالی حزکه شما کس نکنه قاضی خدا تعالی رندی مریا بکد نگو خوجام سیدم خوجام از باورم خوجام از باورم دفردا چیه زانی مثلا چرا جروجا مثلا آخرته مثلا جهنم هي دبجه جخزبا ربي عالمي بترسه جهنم هي سيدنا محمد امين قزرة شيء يشيل هاي شو بيقول في ذا وظيفه ليه بله زي جيران فناخون بايع çalışma يبرع اتشرا مي فيجو هلا يا جيران وجيبي ار هي هلا دستي اتش كي او بي بكلمه ار جهنم يشتونيه ار جهنم كنت كي بواسي هاوي وجيران وجيبي بينا فراكه وياكي اسبريجي بكم مساعده هي انا والله تناكي قيمه مناي دبي ياك كترج ياكي كنت المال تجمال ترسي يعني يكون جمال يراكي دخلت ترسي وكان ترسم لا انت ظنت ترسي لا انا قلت شنو بترسم اسبا زوز رادبم اتشقى سفره هي ازقيد الشوم وطارق يجي سوبر كاد كم فابي مالي دبي فابي مالي دبي از حال يشتي خد كم اتشرا بترسم يو يكون ناكي برا وانا بترسم نعم تشرا بيكو سيداي من يكو عملي وي خرابه براش خالي بترسم ساعات خوش عزيز بما يكو عملي وي خرابه اسكي بما هي انا يشاف شبي قنديل يكو فادو خنا دست خافك يا ربي حتى انا ما في جناي مكر يا ربي معاف بك يشم متركر تم فرصتي وياه جعل الله الرحمة 100 جزء حديث قدسي بي جناب حق رحمة هي اجمخ تقول يا جرا بترسن ماله امشي حسبك ام ربي ما حسدك يا نور جرا زي بترسن سربيد بما دبيك جعل الله الرحمة 100 جزء شيها جناب حق رحمته كده 7 بارچان 7 او كر بنمش 7 بارچان كر دبي فامسك عنده 99 جزءا نود النهي خد جم خيشت نود النهي فانزل الى الارض جزءا واحدا حردي راجي بارچا تاني شان بله سبوي بارچي تاني حسبك حسب دركي اوي بي لو يوري بي راشد بين هس توي جعنيك حلال بشترى جعنيك يعني حسب دبي بالك ازنيك دقت بابين بالكي وجعنيك من درك نيش برانيش وا مرحمتات دبي واجي جوي اسريه سببي اسريه ترى رحمه ام دبي الرحمن رحيم ورحمتي وسعت كل شيء جناب حق دبير رحمتي من اجماغي من هر طرفي ده قشات مشكلة قبرة مشكلة يعني هر طرفي ده رحمتي من هيا تدنيني كوك بسكك بهم رشتو مرحمتك يا جنا نورمال بسك لازم اوي كوي بخا بسك شي عندك يا كوا زوال يوي نوخيا مرحمت بازوا تستواني فيلم هاي ادوار تفر حزكم سيردكم مرحمتي خد جناب حق شقاصه مثلا مرحمتي بي ونيتش ام رحمتي ويرا اميدي ما وياها ام تو اميدي لا تقنطوا من رحمه الله مال رحمتي خدي اميدي نبر ما مر اما باشي ايات تي خوجا ان الله يغفر الذنوب جميعا خدي شخص گناه هي گناه كباير بها هي اما توبه جارك كي بكي شوري تفر مثلا كي توبه بكي توبه شرط كي بي جارك كي دن في غنينك إن الله يغفر الذنوب جميعا خذي بتن قنا عفدك إنه هو الغفور الرحيم محقق يعني ويا غفورة باش نعمة بيش شافي تقول يا سيداي من أبشبكن ذكر تنا ذكر فاذكروني أذكركم تلعب حق دبي ومن أو ببين أجي وببين حتى سبدا إيشف حق تعالى ملائكة يخيجيان بإذن خديتك بشنا عرضيه
ارد و ازمان هر طرف ملائکت جیه ارد و ازمان هر طرف چرا تنه دیگه ورا بینه که سیدا محمد امین تسبیح خواهد کریه دست خواهد و بجماعات را دبین لا اله الا الله ذکر دکنه دبي وملائكتك كجوان محمد امين وحضاري وكومي ويراد بيبي يا ربي وانا مرحمتك كجوان دعابك إيه هنا قد كايك المال خير ونشتيها استيخا وخار كليا هنا وقت الدعاء كن سيداي مش خديت خازن سان كوبيرا قوغاتك بخادرة يا تش خديت خازيه بتشكي كلمه خير خش بيبي يا ربي شك نازك بيا ونازك بيا تقول يقول خودت تشتكي ابتدت تربي خودت تشتكي ابتدت تجي خاكي خودت حنتش خودت ديت وسانكو منتك يا ربي يا بلد وريد بي وري ازوات حالك كوغن تبخاديره قوغتك يا لو من غفرق الوان نقله سيدايمن والنام يا اخوي سيدام اريد بيك دوسي خودت تعالى بيكو ازان کو خودت تعالى كيش بحث مدكه كيش تيم بير خودت تعالى وجد كرات زانيمات بشري قلت لك آيات كريمة تخاندا فاذكروني أذكركم دي بحثان بك ويجي بحث وابكم ياها كهجم تتشكو كي إبراهيم خليل قلت لكو دعاء مرف دعاء بك دعاءك خوش مرف بك إيرو قلت لكو بيشوي أو ملائكة أو سرية عزيمان ورن سرية عرضه تنزل الملائكة والروح أو حر درب ملائكة بلكي دعاء ما باكي وصابة باكي باشترفه بس يقول باكي بيجي يا ربي باكي ملائكتك التقوا ضريبك بيجي يا ربي لسوريا يا ربي لفلسطيني يا ربي لو للسوداني السوداني عراقاني عراقاني يا ربي تمام مسلمانا مرحمت بكي يا ربي تحاليوان دبيني بلكي ملائكتك بيجي بر ربي عالمي بيجيكو آمين يا من عبدك يديت جه دعاتك مسلمانك را دعاتك قوي نديتيه للسودانية لفلسطين قوي نديتيه جه را دعاتك يا ربي مسلمان را عفو كاربي يا ربي توان مرحمت بك نوصل مرد دعايك وصل جيبك باشتره يعني اصلا دعاء تدي دعاء كمري خالد تعالى الناس كرنا خالد تعالى اصلا دعاء دبي كليتي عبادته اصل عبادة دعاء بخاطر الدعاء هو العبادة يعني وكو كليتك هبت بك دبيكو إنسان بالدعاء قيمة إنسان جم خالد تعالى تشيد به بالدعاء نعم قلت في مهر رمضان تشمع بالشرف وبقيمة بخاطر القرآن الكريم نبرجع الشافي قدري وشافا كفرصتك مزنا خالد تعالى جمعية مبارك بك لحزار مهي ده بقيمة تشمع بو خاطر القرآن الكريم بو دبي انسان جي بوي كل جام خالد تعالى بقيمات بخاطر بعد بدعي خا بدعي ما بعبادات ما جام خالد تعالى قيمتي ما دها مازن دبه بتاخوي ما تاخوي يقول نها في غمر ما قلت لك او دعيك رات نابه يقول قبول دبه اكشي دعايه دبي دعيك مسلمان لغياب مسلمان جي مسلمان دعاء بك فرمي ما فيا كو ام ايرو مسلمانك بوی مریه کی ما برازه ما خارزه ما آب ما پسمانه ما الناس که سکتی که خواهیه دردی که خواهیه نخاشی خواهیه او خبری ما تونه یا ایواری شف قدره مدرس خواهی که یارا مگو و پسمانه من سکتی خواهی دحف بکی نخاشی و تشفا بده یارا بی بله رها رویات تونه وردا خدا تعالی الوی پرتری به مده ای پرتر اللي يقول لسوريا ام دوين ام جي بالسكنتينه مسلمان دخيه بمال ما بإشكال ما ناموس كده سكنتيه سوريا عراق باكستان افغانستان الاسلام العالمي مسلمان في بيشه لازم يجي بيشه ذاته ام جي بنا وجوده كينا ونامي اسلام سلم نامي ماجي سلم اسلام جي اسلام يعني بارش آشتی سلام کم چه بغازن اتم فيدم نا ایرو از بوی برای خا اتشی بغازم خاله تعالی ای وی تشتی ده زده بمده یا فات گریه ما ها از رحمه بكم رحمت جمرا وره دبیا الدعاء بكم دعاء جمرا وره ملائكه بآمين عبادي عني فإني يجيب دعوة الداعي للدعاء سيدنا نها بوي لازات مسلماني مرحمت ليه مسلمان دهشه بحال وان بحال ده مسلمان جبوي هاويجي يروك ام اي باكي مسلمانك فشر حديث پیغمبري ما مجدي خايا خاضي تعالى جريا محشر عيب ما فنشره
مسلمان كيف يلغازن عيب ما ورا فش إنسان بخطو هي إنسان بجناه تونه أما أم دغازن جناه مال ريم محشر الحضور خالد تعالى حضور پیغمبر جیا فشره بركز بين حزة جبوا يويج لازم أم جناه مسلمان فشرن خادش إيه ما فشره هجا من مالات أوابه خود پیغمبر اشترى زیبه ما عادن درک حقیقتا مهم نمیداره از نخواز منابر بدمه صام منابرك هم بينا خو هم برد هم کنه هم جي مگويا ایرو الهيين خو لاوجين خو قصيده خو ام تاخذ دوسه دعايه ده وقت دعاء وقت صلاه والسلام ام بحب بحث بينا ان شاء الله كما ميراش براك عزيز ایرو روجه كم مشرفه هبي بيگمان خوش كان شي كاد دروا سقال بالخ وصا خوشه وصا دنگك وصا خوشته او کسین کو جبو خلاصیه او کسین کو جبو کو و روزه زانه کو اف روزا لیله القدریه زانه کو رب عالم قدره انسان دگره زانه کو اف روز رب عالم قدره و دگره قدره تدگره و قدره ما دگره هاتنه و درگه هاتنه و در جبو کو خلاص بکن مگو بردلا 1000 مهیه 1000 مه تقریبا مگو 83 سال و 4 ماه که کی 83 سال و 4 ماه که اجوارات بجم تو کس پر زحمته باشه گلو کی دخوازه خوش آگره جهنم بپارزه کی دخوازه والله از خوازم از بارم تکس نخوازم که به جهنم نوسا هر کس خوازم که به جنتی ان شاء الله اجبو جنتی جی مگو درگه کلید مفته دعانه زارن و توبنه ایرو روژا خلاصیه ایرو روژا لیلة القدریه اما الهیه که گوداری که کمام میراج برام انسا دوام بکر
Muhammed hate dünyaya, ehli dünya netaniye. Muhammed hate dünyaya, salatullah salamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah salamullah aleyke ya Habiballah. Salatullah salamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah salamullah aleyke ya Habiballah. Salatullah salamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah salamullah aleyke ya Habiballah. Kainat îro kete nava roja Leyletul Qadriye. Kainat îro roja xilasiye ye. Bêguman. Ew kesên ku îro ew ê bêjin em ê çi bikin? Ji xwe bêguman îbadetê xwe, taetê xwe ji xwe em dikin. Cüziyê xwe em cüzûkê bixwînin, îro em ê bikin 10 hebsê. Belkî îro em nimêj 10 reqet be em bikin 20 reqet. îro belkî em teveccüh nimêjin teveccühê em bikin. îro belkî em Qur'ana pîroz em bixwîne, em nimêj bikin, em dua bikin, destê xwe ji dua bikin, Rebbi alemê ra em zare bikin, efûyê bixwazin. Ne zehmet e. Belkî em bêjin ku ya Rabbi wekî te got, kes nîne ku xwe efû bike, efûyê bixwaze. Ez efûyê bû, ez wî bidim efûkirinê. Kes nîne ku xwe xilasiyê bixwaze, ez wî xilas bikim. Em van yekan bêjin. Belkî Rebbi alemê ji bo xatirê vê roja müşerref me qebûl bike. Me bişîne cennetul baqiya xwe, belkî emelê me baş bike, roja heşr û mahşerê, roja axiretê. Ya Rabbi, tu ji bo vê roja müşerref, ji bo vê roja girîng, tu gunehê me efû mexfîret bikî. Amîn inşallah. Em ê sohbeta xwe dewam bikin, lê pêşiya wî de em ê herin Diyarbekirê. Li Diyarbekir malûm e mizgefta mezin ûlû camî pêncemîn herêmê şerîfa ya İslamiyetê ye. Mizgefteka mühim û girîng e. Hevalê me Ahmet Yokuş li gel min e. Li wê derê jî hazirî û amedehiya û heyecan û kelecana roja Leyletul Qedrî heye. Ahmet, li wê derê heyecan çawa ye gelo? Seneker birastî li navçeya Sûrê kelecanekî mezin heye lewra gelê Diyarbekir neha haziriya fitarî û haziriya şeva Leyletul Qedr dikin. Yani nî saetîn de wê azan bixwîne gelê Diyarbekir wê weka 26 roja îro jî wê rojê xwe vekin. Niha jî li piştî jî kona fitarî heye ku şaradariya bajara mezina Diyarbekir ku li bajêr heft konê fitariyê danîbû li vira jî xorun û vekorin tê belavkirin ji gelê Diyarbekir. Yani hemû xerîbin tek kesê naz nake. Lêbelê hemû Müslümanên Diyarbekir, dîsa estafê Sûrê niha li vira xorun tê belavkirin. Ew jî xornê xwe digirin. Demek şurada piştî azanê wê her wiha behevra wê fitariya xwe vekin. Pişta jî piştê nimêja êvarê jî ku hûn zanî îşev şeva Leyletul Qedr e ku vê şevê ji hezar şeva bixêrtir e lewra Qur'ana pîroz vê şevê hatibû dünyaya ji ber vê yekê gelê Diyarbekir vê şevê binêmiş û bi xwendina Qur'anê her wiha dest bi dawam dikin. Birastî gelên Diyarbekir herî zêde xêr û hesenetê xwe di vê roja Leyletul Qedr ra her wiha belav dikin. Yani gelên Diyarbekir wê îro zekatên xwe salê û fitrê xwe jî her wiha îro belav dikin, fakir û fuqara belav dikin. Yani kelecan birastî gelek zêde li Diyarbekir, lewra Diyarbekir bajarê pêxember û sahabe yani li navçeya egelê qebrên pêxembera li wê de birû gelek bi hezaran gelê heremên çûn serdana pêxembera deaya kirin, lewra dua îro tên qebûl kirin
و گنیجی تن افکنش بربیه که هم سردان پیغمبران هم جی دیسل نافچه سوره لقبر حضرت سلیمان و 28 صحابه جی به هزاران گرین دیاربکر چون وی دره دعای فکرن نه هم کرم بیجن که جانه کی شیرین پیکتل دیاربکر گرین دیاربکر نه حاضر افسارید کن پیشته افطاری جی حتی نسر اسم جی جبو شفا لیتر قدر و دعای فکرسینه کرد. احمد گلک سپاس ل دیاربکر جی هیجان و کلاجانه که هم جبو فطاره هم جبو روجا ليلة القدر هي الويدري دياربكر هم جي سلاف دشينن جي مزقفتا مازن را او كسن كل ويدري ويدستي خو بكن دعا بكن يا ربي او كسكو كسكي مهم هبد نافوان دا كنت دعاي وقبول بكي كسك هبد نافوان دا دعاي وان قبولك تدعاي ماجي قبولك دعاي ماجي خنا بروان مالا تا احمد اما شوان نجام وصا خوشام تشوكو ما الصلوات كاني بسرحي في خنبري ما سر ربي عالمي ام صلواتك دي سابين بهبدورها فكرمك براك عزيزنا بهبدورها بكن ان شاء الله تمام شوان نجا وجي بمرة ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اي خدای پیغمبر جو راضی به ان شاء الله وان صلاه و سلام ما بن خلاصيا ما رب العالمين في رجاء مشرف في رجاء جرين في رجاء بقدر وقيمه في رجاء قدره ما ذكره في رجاء قدره تذكره ان شاء الله تمدي قبول كما مع عفو مغفرتك هي جاي من تبي ام بعصا رجاء ليله القدر تكن ام بيجن حزار ما هي بخيرتر ام بيجن بردل عمركي وان روجين مشرفتك وبيغمبر مهر واغوتكو ده روجين داويدا يعني دبكو 27 به يعني دبكو 29 به ليه دوان ده روجا معي خلاص يا ما كسي كيكو خلاص بك ان شاء الله كسي كيكو بيجي ازي خو خلاص بكم ازي طاعتكم عبادتكم بيجيكو ازي رزايا خدي قزانشك ازي بكيفم جنتي ان شاء الله ليش بك هشي ام بي صلواتي لا تشتكي مساعده بك از بهم صلوات بله صلوات شيء حسب پیغمبر صلى الله عليه وسلم راند بين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله حضرت پیغمبر ام ان شاء الله امتي وينه ام ان شاء الله لايق امتي ويبن يعني لايق بن اما حضرت پیغمبر امتي فردي امتي قد تك تاني جدي كل زاري خد زاري كي كواندا با كيوي ببينه وكي بيشيناس كدي وي ناس بك انزيدا ودي وي ناس بك انا لا كي زاري وندا بو دور الدين ويا كي ويبانا دي وي كي والله ويته بيشي دي وي ناس بك حضرت پیغمبر چطور کدی ویلاوی حزدیکه یا حضرت پیغمبر جوی ده زیاده من ناستیکه امتی خواه تک ناستیکه و چاقی اون سببی ام کشتم الصلاة والسلام علیک یا رسول الله صلواتی ما داره جم رسول الله او ادی بیسیه صلواتی ما او چاقی پیغمبری ما علیه الصلاة والسلام ام جوی شفاعتی وی ام وی مبارک وی شوی مبارک ده ام شفاعتی وی خاصن و یکی دیه سیدای من خواهده که خواستن نخواستا که نخواست خواستنی که نخواست خواستنی خرق نفکر یعنی استمک یعنی خواستنی که خواهده وین دخوازیه که بی خرق کریه چه دخوازیه؟ دخوازیه که امجه بخوازن او جی مده
یک جانا ام دخوازن ناد بیه نورگه ام یک جانا ام دخوازن نابیه چرا او حکمتی ویه که اگر لازمه که ببیه و خواهد خلق بکره وی بکه که ناکیه سه حکمت تاکی دویده هیه اما دی ساجی ما دستی ما بوش مجناشینیه ما دستی بوش ناشینیه حضرت پیغمبر علیه السلام حدیث داده بیه که سبه هر کس دفتر وی هات پیشی که تا چی کریه سه دفتری تدا خیر و ثواب هر چیش نویستاندیه ورایه تدکی و بنری که تتسکی که نکریه تا خیر ثواب نکریه لور ثواب yazmış bir yer. Böyle. Ya Rabbi mivana nekir. Müftiştivani nekir. Lüvür sevap ya haya. Dibet keşire cevap ko. Tecimi tiştek hast. Muhtezai hikmeti min lazım ki ezvi nekim. Ama müddest boş teneşand. Sebebi duayı müştera lüvür sevap ya. Sevap nüvişti bir yer. از بجم کو رب عالم ده شیره و ده شیره چی و ده شیره دعای مروا کینگ او بقبولن کینگ او قبول ون وید و ده شیره هم نزان حکمتی وی رب عالم رضای خود و ده شیره بلکه تشتکی کو بچوچیک مروا کربه جبو کو رضای و یتشک ما بکی مرضای و قزانچ کی دعا بکی سید اجبوی رحمتی بیج مثلا ایرو زاری چوک دی بابا وی مده گید غزایا باو دی اجبوی فایده بی دنیا کو جوره فایده لیز دوی جبوی مرحمتی شفقتی بیه خالق تعالی جی ام دغازن ام نزکو خیر شر ام اجمال بخیر اسوید که یک جی تسقنتی دا تکی هری قافی که قافی تم جمره فکریه از این روشته تشتکی بخوازم تم دی سبب بخوازم تبه تمام سه روی سیان بخوازم روی چهارم تجمره بی حرو ودبه خیرت و سهر گفتی تی جمنه اما قافی خدیف و تم بفیه تم صدق من آره ام تم جورد خاصن هجی من طبی معلومه درجه رب عالمه هر تم فکریه ما گفت درجه تشکت بیرم از لطیفه بکم جگلین اورفا لیارا تمام فروجادنی یکاته بدره بارانجی دهات میجره گو دری بگره اصلا سکنی مگو قاپی قاپاتمیش که گو ها قاپی قاپاتمیش جرب عالمه درجه وی قاپی وی فکریه حتى كينجي حتى كو روج فجر آوا در كبه فجر حتى مطلع الفجر حتى مش فجر يعني حتى مطلع فجر يعني في شافي بوي فجر اما جبوي عمرجي سيدا قوتا فاتك وجاتي بوغازي نفا كدا قولنا به شاف حتى فجر الملائكه حضرت جبرائيل حضرت الروح كبيزي خدي تم وانا في عرضي امكن شافي بخازن بله وامريكي شدت بخازن بله کی جا بخازن اما دستی خورا کن حضرت پیغمبر تشتکی کود خواست وقتی که پر مهم بی دستی خوار را دکت که حضرت پیغمبر صحابه دبی مبن اوی وی جنگی وی دیدی یعنی او قصد خواست امکی بخواست بله هجی من طبی دوی مر بخواسته سری هر تشتی خواستنه بخواستنه مرم نخوازه عینی او که ده مثلا حقوقی ده بجه که حقی بخوازی دوید پیشی طلب بکی طلب یا طلب درک یا تدلک بنفسینی شرطی بیهنه هجم از خوازم به یکی هیم ببین نها روجا لیلة القدر هم دبیجه رب عالم چما وی روجه جبو امتا پیغمبر جبو همو کائنات جبو روجا خلاصی اعلان کریه چما اف روش چما نه روجا کدنه خالق تعالى طبي علامات الرحمه ويه كل خرا تسرى قلت توبه وعف كيرونو وجامجي ورك بحث كر وحديثات بيرا من سرداري في دبيكو انسان كو گناه بكسه گناه بني ادم گناه بك خطا بكسه و پاشجي كو توبه بك عف كرن خبغازه خالق تعالى كيف غفر خاشته به شتو كيف خاشته به دبي انسان كي كو هر سفر کی بینه که خواه هیر سر بینه که خواه جیشته آف خارنه خواه و خارنه خواه چو چول بیا که دور کرد لورا وستیا لبن سیا داره که گوزنه که استراحت بکم خورا چو چه بخواه فکر کو نه دوی خواه هیر نه خارنه خواه نه و خارنه کس تو نه
بی اموسز بو او مرنه نه که استونه توله دوی ور ویزبولی گریا ندی ها جار شونه خود درج بو کتا خو بخوا حسیا کو بینگ خو خارن و خارن تفاتیه دفعه ویجی چه خازی کیف خاش ببه پر کیف خاش ببه خدای تعالی یدوی کو قول گناه بک و دورج توبه بک از خدای تعالی وی قولی daha پردر کیف خاش ببه و فرصتتم هی بینات گوتی قاپیتم فکری اما شفی قدری چما پر daha فرصتکی مزنه حتانی فجری آدی کلمه دویا ملک دین روی عرضی دوی ایکو سقطی خواه هیا نغازه که از بی در باز بکم ایکو نخاشی شفاد غازت بدمه که برا بغازه غاسوش عبادت له ده فقط جبوی غاسنه جی چند شرطی خواهنه بینا نم شرط نمی فرض نمی واجب نمی هنا ای روجی اشته ای حجی ای دعا جی شرطی خانه عدب خانه دوی اوی خواهچونه بریگی اصلا مری صدقه کی بدی صدقه infak biki ki zaten Peygamber mesela bir insana ki cömert biye de mühim Ramazan'da da daha per cömert bu. Per sahi bu. و لازم که امتی ویجی امجی ده پر سخی بی بوی کو صدقه ما دعای ما قول بواجی اصلا مزنی ما ورد که بری جبوی کو دعای که هسه بری قربانی که شرج دکر قربانی که خاطر کر کو جبوی وی وسیله بک خاله تعالی دعای و قول بک بک گوشت دخیت فقیر خاش بک نرم بنا یک انفاق یعنی قربان دو به نانه کی فقیره کی دی خیر خیراتی خوابی کی وا سبب کی واه وقت شرطه کی خواه ایدنه صلوات لپیش دعای خواه ام صلوات ها بشینسه سیده گوها ایل هم دیگه پیغمبری ما و اوج اجابت دیگه اما ویج بکنه انشاءالله یعنی ام دعای خواه ما بین ده صلواتان کن سیده سیده گوتا چما وا شفا نه پیشید که تشتکی بخوازی سه داری وی که خصوصی من در کتم ما بین يعني تكي بيشي بي اللهم صل على سيدنا محمد جاري صلوات خبينه دورات شد خازي سب خازه او دورات خاصتين تقدان شنو تكي وصلى الله على سيدنا محمد دي صلوات شنو شكو صلوات مقبول دعايه تيجي دعايه قد كي دم مقبول ما بين مقبول دعايه ان شاء الله دعايه تيجي قبول به بشون ببسه بشون ببه ان شاء الله نا واشوا انسان كشي حزك شكل پر حزك نازك بقدر نورجه aynı usta. İnsan dostu ki hazır ki dağızık biraz sohbet devam bike. Biraz te vakit nakade. Ve iro teknoloji per hatiye işte filme, diziye, internet, bilgisayara meri dağızık ev tüm nakade. Çima tili hazır ki lezzet evit siniye. İbadet şefi kadreji meri lazım ko بود بکی کو برای تو نقده برای ما راضی هره جبینا کی جبینا پیغمبری ما پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام شب رمضان گی ورد کرد و شب ده روی پاشی پر عبادت بنمی به ذکر دکر جارا ذکر خادریج دکر چما ندغاز کو بقده یعنی دگو عبادت جی شکر میج خدا تعالی شکر میه حضرت عایشه دیام خدیجه راضی به رضی الله عنها مالی وی نمیدی کیه روکی نمی خادریج دکیه تا یه آره که برای تراویح ملت زود دکر دگو برای زود بقده اما ایک زانه بسه تو جد خوش الحمد لله توش ایک لذت بسینا نغازک بقده پیامبر مجلس سر نمد سکنه لکی حضور خدای تعالی سکنه حضور خدای تعالی قیام خا دریج دکه رکوع خا دریج دکه سجده دریج دکه اجا نگه خا دامش نه دوارمه هنکی دوسته حضرت عایشه دوی که یا رسول الله بافده می قربان تبه چون پیغمبر خدای تعالی نگونه تای بره و هاتون گی آف بیه چما تخواد که سقنتیه و چما گوتیه که ما از خدای را شکر نکم از خدای را شکر دکم نه روزی ما عبادت ما خواندن ما قرآن کریم انفاق ما دعای ما توبه ما جبوی چیه جبوی خدای را شکره هجم مالات آوا به خدای پیغمبرش فرازی به عادت کی ما گل کی خوشه ما کردادا لهرمه از بجم لتركيا عادتك قالك خوشه روجن مهم روجن جرين روجن مثلا وك روجا برعته روجا ميراجه ام بشهر تشتي مولوده خوينه جابوا في روجا مشرف جابوا في روجا جرين جي ام مولوده كي بخوينه مولوده ملاي باطيه براكم مزعفره بخوينه ايرو معلومه هم روجا يكشمه روجا بازار روجا تعطيله
همجي إيرو روجا قدرية ما قلت تعطيل تعطيل أخو بكي بيشتي كنت تفكري تبينين أوه قلنا نمانة خلاص بونا هكا تدنا إبادة دا هكا تدناف ناس وقت بيجن دي ناف ذكرى دا تناف نماجي دا تناف زارة دا ترباس بكي البت إن شاء الله أو دعاء ماجي أو توبة ماجي قبول بك براكي مزافر مولودا ملايباتي بله إن شاء الله إن شاء الله أما بيجن أحمدا شافي تمازا قلب سار يك إشارة تاتا إن شق القمر الله الله براستي أو قصيدة بري إلهية بري من دياري بكراج حوالة كرا فرقاست بوجمن جمونا قواز بخينم أجر قوم صدا وبعز دخازم دياري بكم جمونا وان حردو نافي زعف دريجة ناخر نافي كرتا أمام كرتاسي إزمير كك سيف الله شلبي و نصر الله شلبي إن شاء الله متخازي جبونا وان دياري به جبوان دياري وجبونا خصوصي بطيبات جبونا وإن شاء الله وجبونا تماشا أي مالتا بابا خدي قبول كجبونا خوي خدي قبول كي إن شاء الله هم في رجاء مشرف وهم جي في مولودا نبي أحمد جابي تمازغ البصر يك إشارة تنشق القمر حكمته جارج عرشي تبي فرش أي جنورات منور تبي عرش آتشي موسى جيبو رخصاري والضحى نور ذلي وش يريتو درد نورات ضيائي مهربا لمع الله الجليل بارقا نجنا علينا تأيد الرايتيم فخر تشريف جبو عرش عظيم هرد عالم جسيا يقبلتو سند والليل بزلف خالتو هم تروح هم رواني جانو ديل بيشي بجنا تسيا قلب خجيل جان فداي بجنوب على يتمه مستو سر گردان سیما يتمه شهرياري چتري عوريتو خط شاقبو بالفلك تو رايتو شه سواري دلدلي كون مكان وصلي وحدة سراي لا مكان
منها بنسي 100,000 أزمان وديف يكدمي غافل نمين من رجوشه يا رسول الله رسولي إن سجن يا شفيعي صدري أيوان مزين تو شفاعتك يجبو معصيان ورنا نفسا شو مناكت قنجيان يا كريم يا إله العالمين يا رحيم يا عظيم يا متين بداري رحم إحساناتين طالبي إكرام غفراناتين حاضري قهدر مولود رسول بيامة تبكي يا رب قبول نتغفر يستر عيوب ما ببغشيني بغفران ذنوب حملتا وباب هندي مؤمنين حمد هندي مؤمنات أجمعين طبعي أنسى سواري أمتي تكبر بند بجينا جنتي أول أبو روضة نور النقاب ثاني أبو آل أزواج سحاب ثالث أبو أنبياء مرسلين رابع أبو أولياء مؤمنين هم جبوا حجاج غزاة تمام هم جبوا في مجلس صاحب تعام هم جبوا هرجر إمام جدي هم جبونا كاتبي بنسخين بجميع مسلمين صالحا بفخير بتي الفاتحة. آمين يا ربي. وكيف زفر مالتا وابا إيرو مگو روجا خلاصية إيرو كائنات كتا روجا خلاصية روجا عبادته روجا توبه بكمان إيرو كوجمه برسن إيرو مرف چوا در باس بك إيرو تلفزيون خو بگرن تلفون خو بگرن ودناف عبادته دا دناف خشوية كده رب العالمين خلاصية خو خوازن جبركو رب العالمين قدره تدگره جبركو قدره وی روژه باش مرفزان به ملائکت ایرو قدره تدگره رب العالمین چوا قدره پیغمبر ما گرد ایرو قدره تدگره ایرو روژه خلاصیا مر اما بلکه وان ساعتان بلکه روژه خلاصیا مر با وی ساعت وی دم وی کام وی شرکه مر دستی خوش رب العالمین رو که مبجی یا ربی متوبه یا ربی گناه مکوکر از جارك هذا الناكم يا ربي ت رضايا خواه تجي من راضي بي يا ربي تمن عفو مغفرتك
كيف خلاصية محامية هجي من بس نزيك 10 دقيقة موانا ما 5 دقيقة بس داوي 4 دقيقة داويش أم بكن دعاية كيف خوش بكن إن شاء الله دفي داوي دا مرد شد كاره بجا دربار ليلة القدر دا كيك محمد مش تبرس برا كيس يقول برا كراننا دفي شو بكن شو خلاص بكن وظيفة يا ما تشي كن شيء طبعا و فرصتك مزن بو ام ليفي بون هات ام الحمد لله بله ام برابر حمد كن خمگینیه که مجه وصا دلی مش كان يجبك رمضان جد قدر ان شاء الله من راضيها ان شاء الله من راضي به رمضان تدي پیامبر ما عليه الصلاه والسلام به حدیث خالد بيكم انسان طيب خطا تونه انسان بی گناه تونه دبی کو ما بین نمیاره انسان خطا بکسه گناه بکسه به نمی دنه خدای وی عافت که با عبداس اری با عبداس گناه دوشه و دبی ما بین دی اینیا دا انسان کو خطا گناه بک بیلره بیل میره دبی به اینی دنه خدای تعالی عافت که ما بین در رمضان دا یعنی انسان کوری در که خاشاش بک خطا کی گناه کی بکسه به رمضان دنه او بی آفده به رمضان بخواه فرصت که مزنه جبوی وای پیامبر مدبه که رغم انفه او شخص برای سر پوزی خود عرضی غش به چما او رمضان فرصت که مزنه بو که او دست خود روان جبرا قیمتی ورزان قیمتی ورزان بو اجا شفر قدری جی ور شفا عزیز فرصت که مزنه غنیمت مزنه که ام گیش نکه الحمدلله خدای تعالی جمعة محمد گیره مبارک بکن انشالله بسبب خیره بکن انشالله ام گیش نگه خوشم ام چه بکن سیده ام چه بکن برای من ناپرس کنه بینا کتا پرس کری نشفتنه ها روی ویجی هیا روی ویجی هیا سیزی ما وی مرق بکن یعنی ای شف از آن دقیقی حتی سبدنا مثلا چطور ام کفنه اعتکاف رو شفت کفنه یا بله اعتکاف چطور روی کیته روی ویجی دعای ده قبول ده یعنی روزی دوامه روزی ویجی دوام و چاره یا پیشیه و شفت چما عزیز بو او چه شرف دا و شفه قرآن کریمه و شفه قرآنه اصلا درز ان مزن و شفه قرآن کریم تبیرامه دوی کو بنره قرآن کلام خدای تعالی نه بنی خدای تعالی نه ها بنی خواهی حیات و ها نه ایرو کم دارن چارشی اشیاء که خود کرن تلفونه کی تلویزیون گوزولابیه کی لوا قلالما قلوزه هادبی بله ام لبی مزاد کن گوری امی شغلینن رجته ویا ایک ام چکن خدای تعالی جی بوی ما قلالما قلوزی شاندیه کلام خدا قرآن کریم او حیات کتابی ما هدى للمتقین بوی لازم ام وی بخونی شف یکوا ان عبادت افضل خادن قرآن کریم بخاطر شکر کردن بخاطر تعالی را شکر کردن اما شوره بکنه ان شاء الله بقرآن کریم معالی وی اما فعل بکنه کن پی عمل بکن یک وا ایدنه واشه و که بقیمت بیه جبوی که قرآن جی پیغمبری مرا شاندیه پیغمبری ما کجرا پیغمبرلغی هاتیه اما جویره صلوات وینه اما سنتی وی حیاتی وی اما بعلمنه ویچ تو معاملات که با عائله خارا بزار زیچ خارا به پیرک خارا به جیران خارا کلغی خاشتونی بو اما وی بعلمنه ان شاء الله صلوات ای سیا انسان به خطا تونه به گناه تونه اما جبوی افکار خا دعا بکنه که سیدا لبری صحبتی گوتا حضرت عایشه گوتی یا رسول الله که از بگم اوی شوه اشتو دعا بکن ام گیش نفی شوه ام شو دعا بکن ام اوی دعای پیغمبری می گوتیه توصیه کلیه چیه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني دعا که کنه و اما في سقسق بکنه یا رب زاری چوچک لمال فهم بکن که ایشف فرقلیه شبکه فرقلیه چت کی چه بکی مزین دکن وی بکن زاری آن را چکولاتا ببن وانا حز کن زاری چوچک چرا یا تا وانیه ایشف شبی قدریه شبی قدریه ایشف شبی که مزینه برای شیوی خود کن زیده بکن جیران را بشینن میوان بشینن نورگه تقول جیران سیدات بیرامن یعنی لوفی لترکیه ما گیورگن نام مسلمان دا جیرانی هیا جیرانی حق جیران هیا روژه دا ده پر و او دوه
جيران هبدو لا اشتا فطارة دشينة سعورة شفية دشينة هبدو دعوات دي كنت شيء برخاش دبل لذات دبل لفي شفي جي بنا سيدة قوتي هم زاري خا هم جيران خارة هم جي مسمى فقير فقرانا هم خير خيراتها بكن حلال الله شماجي هم بكن أمي ذات جبوي حلال الله شماجي لازمه سيدة أيمن ثاني شو حلال الله شماج إلا لازمه لازمه نه طبيعي يعني وإنسان نعم بوي حقي عبدا بله بلكي حقي وي بلكي حقي أسكت حقيقي هات بس سريكي سريكي يعني لازم استاب بخازم اما استعاف بكم بر صوابه بر يعني الا اذكي يا ربي جزاي في بده نا فس شتو بو ايات كريمه فاسمحوا نا ايات كو اگر هون اف بكن فعفو فاسمحوا ها كو اف بكن و صحابك هو هي خوشته يعني ازانمكو يك جمره حقسızlığı كريه ازانمكو جمره پری مخاریه نظام چی کریه اگر کو پری ته دسته به بهره بده که کو ولا محقیت نه حقیقات وی پری خبستینه حقیقات محلال ازت شکی بجا اری انا ها لپشت ما حوالی من جمرات بجن کو او کسی کو نها لوی بخشا خلیل الرحمن کسی کو نانی و مسئله کیمه آواویتنه دچین آوی ددن هفدو خوارنه ددن هفدو اف روش مسلمان ایفایه دوی از خوازن داویدا ویجی بجم اف روش حقاس مهمه قدره في روجه ام دزانه قدره في مهج ام دزانه برا نتنه دوی مهدا بیا برا مهدن داجی برا مهدن داجی دوام بکه zaten yani روکی başlamışken ama iş şef demek ki ise 100,000 çıkarsa 1000 kat cihadi din daha ziyade ama tersi vici ya خدا محافظه اگر کو گناه کی جیبی کی شف 1000 قد تهين ده گناه يعني الله محافظه او جي في زان قيمات ورقانيه هجامن خدي بيخمبج ورا زيبه دعاء ما دعاء كي صداويلا حتى اذان الشريف ام بكن إلو ميفاني من مفتي خليليه ابراهيم خليل اوخلوبو خدي بيخمبج ترازيبه مالته ان شاء الله ان شاء الله تو بيروز مباركي مسلمان رمز دعاء خازنه اما مسلمان ام جيج رم دعاء لازم امين ان شاء الله روجاتا پیروز مبارکی بر لیت قدری فرشته راضی به ایرو میوانه کیم دیجه هبو اوجی وایزه ین اورفای تماشاوان جا محمد امین چفشی بو میوانه من اجام چی سرچاو مسسر من هاتی روجاتا ولایت قدری جی پیروز مبارکی خدای راضی به وجه ان شاء الله برج مرا خدمت کنه پیشی ذات عالی تا استغفر دورا وقاسا کامرامان وقاسا الهی غروبی وانا راجی خدای رحمت بک خدای جوان راضی بک چون جمله خدمت کنه وی خدمتی جی تا دیسینه مال مسلمانان را نه ورگه و قصد زحمت نکشینه امجوان راجی خود جوان راضی به امجوان راجی دعا مالت آوا خود پیغمبر جی تماشاوانان جی راضی بکو او جی حیان ها درگه مال خوش مرا فکرن کو او جی لما گو دارید که مالا وجه آوا خودش و راضی به ام بجن آمین آمین دیال آمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا ربي واقرأ زيافة القرآن ما سبا مجيان
رحمت دا دخول جنت به ان شاء الله یا ربی گنیمت وی روجی دا اف بک یا ربی چه قسم عبادت کری سر روجی ما نمی ما فطره ما زکات ما گی قبول بک یا ربی یا ربی عمری دریج بمرگی آنده روجی ما قبول بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.